бо ма салом алейкум хабарои хуш ба хуш омадест. Як чанд рӯз пеш гуфта будам ку разрешение на работу ускорид кардестам. Ами вебсайтотон агар худтон разрешение на работотон пур кардагӣ бошем формаи 765. Ам да дроин сайтотон як бор проверка кунен. Ами рӯз худуш як хато накунем 5 бародари тоҷик занг зад проверка кардем. Алҳамдулилла бисёриҳошон қабул кардан коғазошона. Единствено бояд сайт дроен. Агар логин паролетон донен ҳамҷа дроен якта формаи I765 C11 stand alone ҳозир ман нишон метавонам тона меша камера инам хеле письмои диден инам хеле мактубча амра мегӯяд мактубам хеле нишон метавонам чӣ мегӯяд авая даромада бинен боша агар вай подтверждение разрешение на работуна коғазиш яъне бинен кадом число шумо рӯй кардаган дар доим 10 рӯз худо хоҳад сошилотон кати разрешение на работутон бояд биёяд. Салом алейкум.